Bono tokure na se county ya Kisii chibundi kurwa se bunge ya Kitutu Chache South neri ya Kitutu Chache North nigo mu basorero banyarako babako gokera amaigerio na bego konyora chi certificate kurwa se kyombekeri getenderete obwagachi kya National Construction Authority NCA kubwatanamo ni abisiyo mu Women Rep county ya Kisii Mheshimiwa Doris Aburi nigo bono chibundi cyanyarako bachigwesoke na kugokera egetambukirekyo hasebo igabatenderi bomurubiro y'umugima banyarako babago kwandro kuganyo kukororo kwa chibundi cyonsi kwenekya unankwerikia chirehe yoko chikonyora amaigerio aiga na certificate yigabune nchiremo yogo chia kwegendereria asemeroberi yabo tambe moyogo yiga nigo oenekiwa ase award ya sensi yogo toka ase bunge ya Kitutu Chache North unago tumanyumuri kito Daniel Antiri asoko gendereria umoroberio bwoko na megerio no bosemia hasa bobundi kurwa se county ya Kisii na kubasegeta abona barakore gwekonya hasa bobundi bwabo Women Rep county ya Kisii umusubati Donya Doris Aburi wetera service ya rituko lya lero niko baramboroko boko wochia sababundi kurwa se bunge ya Kitutu Chache South na kurwa se bunge ya Kitutu Chache North umuyego koleka se ward ya sensi ase skuru ya secondary ya Nyagesenda muyiga uragwa n'umusubati Happiness wirere kurwa service yo mu Women Rep amo na bwatani au kurwase chinsemo au ime yorogongo rwogusi watu wa mjengo nikimo mmoja wenu kwa na chenga kecho mosubati Happiness negasingerera abuna ukugania nkororo kwa bubundi konyora megeria iga nabuna ekiga negitambokero ekiya kyogo cha kumwaka hasa magendero kurwa service y'umusubati Donya tukachakira bugrango tukarubugrango tukaenda bomachoge tendere karutendere tukaenda Bonchari Tierio. Then yesterday twarenge Kegati na rero twachagaiga Nyagesenda. The thing has been okay and then ababundi toroje batemere ko fundishwa ekemo bibere bitatu and abandi bairuchi certificate. So our gratitude goes kwa ofisi ya NCA na ofisi ya Women Rep. Tunawaambia shukrani sana na mama tena akiitisha kitu ingine kama watu wa Kisii karibu sana wakonera abaigobuna kugania nkororo kwa bubundi abaiga kwerikia nse y'umuroberio o National Construction Authority NCA bunencheremo yo kubaroberia obokoreri bwabo etambokero abaiga bubundi bagokera egati yabalia abanyorari bagali osanga negetaseni kyagetembe banyare bagutwara egesero kiabo kero kende kero bakwenda chi site che serikali banyora ngamba recommended na NCA babwate certificate yeyu erinde begendereri asamanga no bufundi bwabo gwakera mama county mbiyamano asogo introduce asomoroberio NCA ni kana ngo sabatikanya saya moseseni agenderega asogo twaji certificate yechi at least amenileta hapa kama mimi mwenye ni a recent graduate amenisaidia at least I've learned something new yenye sikuwa najua in this field, so I want to appreciate Mama Donya for giving me this good opportunity kwa pia kuwekwa hapo na NCA kupata those accreditations and everything. It's a very good thing. Tunamshukuru sana. Unabono iga na nje sensema yani kongegerete obufundi oinenjene mason otoire certificate na ndo to introduce rise seme ya NCA bingo mwakire ngambi yamono agendera gukonya abantu baitu butambi abisi y'umusubati Donya nigo lyarenge litukolio mwalyo ly'umuroberio yiga Odonya na fundi ubuyabu bwenete uko bigwa hasi chinsemo au hasorogongo rwogusi mason anachikane kurubatereka seni kyagetembe kuriga se bunge ya Kitutu Chache North me county ya Kisii literane nguruko Daniel Untiri